nongeye kukwifuriza byiza ahantu hose uratandukanye cyane muvandimwe ukurikira ibiganiro kuri channel yitwa Imboni TV. Nje nitwa Ajabo Marashinda gushimira cyane kuri mwara twumara aya makuru tugiye muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imyigaragambyo irakomeye cyane aho igamije kwamagana ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Tshilombo. Mu byukuri imyigaragambyo imaze iminsi iri gukorwa ariko bamaze kwera babwira Tshisekedi yuko batamukeneye abaturage. Imyigaragambyo imaze iminsi yiswe Ville Monte igamije ko Tshisekedi atahindura itegeko nshinga ndetse bigamije kumirika ku butegetsi kugira ngo avanwe ku butegetsi nk'uko abatavuga n'ubutegetsi bateguye gahunda y'uko bamubuza gukomeza gutsimbara ku butegetsi. Abo ngabo batavuga n'ubutegetsi barimo abatavuga n'ubutegetsi harimo nka Patrice Muyaya n'abandi batandukanye bayoboye imyigaragambyo bashikaza abaturage benshi kujya muri imyigaragambyo. Hagaragaye amashusho ejo hashize amaduka menshi afunze, imodoka nyinshi zaparitse, moto zaparitse, abaturage urujya n'uruza rwaganutse, abantu benshi bifungirana amazu yabo, nta muntu n'umwe ubasha gukora akazi kiwe, bafite ibyapa byanditseho ngo Tshisekedi agende ntabwo akenewe. Bakavuga ko rero bagamije kumubuza guhindura itegeko nshinga kugira ngo azakomeza gutsimbarara ku butegetsi nk'uko umunyapolitike wari uyoboye abandi muri kino gikorwa yashikirije abantu. Kuko kuri Twitter yanditse yavuze yitwa kuri X yavuze yuko ahamagarira abaturage bose mu gihugu yuko bakwiye kuza mu myigaragambyo bakambagana Tshisekedi ndetse bakamubwira ko batamukeneye bakanamubuza guhindura itegeko nshinga. Kishasa ijintu byari bikomeye cyane. Gusa ariko ibitero byo birakomeje, ibitero bya drone mu bice bimwe na bimwe bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabwo ntibyoroshye, abantu bari kuraswa, drone za M23 ndetse na FARDC, abarundi n'abandi bazarendo bakomeje kuraswa umunsi ku munsi. Ariko inkuru igezweho aka kanya nuko Bahati uyobora Kivu y'Amajyaruguru yavuze ko abantu bifuza agace ka Rubaya bagomba kurya bari menge, kubera ko avuga ko rwose bitinde cyangwa se bitebuke ngo ahubwo iyi Kivu bigomba kwisanga yabaye leta yigenga nk'uko bigaragara. Abwira abantu hirya no hino yuko ibyo bifuza, ibyo batekereza byo gufata mu ya Rubaya yuko bagomba gusubiza amerwe mwisaho. Bahati Nesto uyobora Kivu we yavuze ko byange bikunde bitinde bitebuke Kongo ngo izacikamo ibice. Kubwiyo mpamvu ngo abantu bifuza mu buye yo muri Rubaya basubiza amerwe mwisaho ngaye mu buye na AFC M23, ntabwo ari Kinshasa, ntabwo ari Tshisekedi, nta nubwo ari FARDC, ntabwo ndi wari we wese. Yavuze ko ari ihuriro rya AFC M23. Avuga ko ukeneye gufata aya mabuye y'agaciro azajya muri deal akaganira n'ihuriro rya AFC M23 bakaba ari we bagura. Ni kubwizo mpamvu hagaragaye Tshisekedi ariko hagaragaye Trump ari kuganira n'abayobozi ba AFC M23 hari kuri dere y'ukuntu bakora amabuye yo muri Rubaya nande akagurishwa, aho kugira ngo deal ikorwe n'Abanyamerika na Tshisekedi, ahubwo deal ikorwe na M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu munsi rero havuzwe byinshi, ariko kuri hano Rubaya na Kivu y'uburyo Kivu yacikamo ibice ikigenga ku magambo yanditswe atandukanye, ndetse ikinyamakuru akitwa Minembwe Capital News cyanditse inkuru ndende cyane kivuga ku buryo Kivu igomba kwigenga ndetse n'uburyo cy'amabuye yo muri Rubaya atagomba ko yabwa cyo n'uwari we wese. Iyi nkuru bahaye umutwe ugira uti Kivu y'Amajyaruguru intambara ku mutungo wa Rubaya ikomeje guteza impaka, guverineri yaburiye abashaka kuyigarurira. Niyo nkuru bahaye umutwe w'ikiganiro muri iyi nkuru ya Kivu Minembwe Capital News. Hanyuma rero iyi nkuru iragira iti Kivu y'Amajyaruguru intambara umutungo wa Rubaya ikomeje guteza impaka, guverineri yaburiye abashaka kuba bayigarurira. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru guverineri Bahati Nesto uyu nguyu Musanga yagaragaje yuko abifuza gufata agace ka Rubaya yuko bakoresheje intambara, yuko nta busobanuro cyangwa se nta kintu byabagezaho. Ikindi yuko umusaruro wabo utazigera ugerwaho kuba bakoresha intambara uburyo bwa rwose, usibye ibiganiro no kumvikana n'ihuriro ngo ntabwo intambara yabo yo kugera ku mabuye y'agaciro Rubaya izakunda. Mu yandi magambo amabuye y'agaciro yahawe Amerika ari muri Rubaya ngo ntabwo azigera acukurwa mu gihe M23 itari kubishaka nk'uko ikinyamakuru cyabyanditse. Ikindi ashimangira yuko ibyo bagaragaza ari ngo inzozi zuko aya mabuye ategera agenzurwa n'undi uwo ari we wese utari M23. Ikindi ngo ni inzozi zidafite aho zishingiye, zidafite ishingiro naka na gatoya. Mu gihe ibikorwa bitandukanye by'umutekano bikomeje gukazwa muri ako karere n'ako gace gaturanye n'umutungo kamere cyane cyane abenshi bakorwanira
hafi kumara, navuga ko ayo merwe bayasubiza mu isaho. Rubaya ni kamwe mu duce tuzwiho cyane kugira ibirombe bikomeye cyane bya korota, amabuye y'agaciro akoreshwa cyane cyane mu ikoranabuhanga ndetse rigezweho cyane. Amakuru agaragaza yuko ako gace gakungahayeho hafi 15% by'amabuye y'agaciro y'ingenzi cyane akenewe cyane ku isi. Iki ngiki bikaba ari agaciro gakomeye cyane ku rwego mpuzamahanga, niyo mpamvu ayo makuru na gato irwanira cyane bya buri munsi kugira ngo ayo mabuye hazagira undi wese uyigarurira azabe ayayo uko byagenda kose. Uretse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ubwayo ibirombe byayo byo muri Rubaya bikungahaye inyungu zikomeye cyane azikora muri bice bitandukanye ndetse n'ibigo bikomeye cyane abikura ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro cyane cyane mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi zikoresha. Uyu mutwe uvuga ko uzayarwanaho kugeza nta wundi uyatsindiye. Mu rwego rwo gushaka uburyo kino kibazo cyakemuka ndetse no kugeza ndetse no kugera ku nzego zayo no kugera ku duce dutandukanye, Perezida Felix Tshisekedi yigeze gushyira ikibazo cya Rubaya mu biganza by'abafatanyabikorwa harimo nka Trump n'abandi batandukanye. Ikindi abafatanyabikorwa bari muri mpuzamahanga yifuza ko bama umutekano, ariko nawe akaba amabuye y'agaciro ndetse ayo mabuye ayatanga kuko yazi ko nayo atayagenzura. Mu by'ukuri yatanze ya mabuye nk'uko mubyibuka agenzurwa n'iriho rya M23. Ayo mabuye rero yatanze yanze kuyatanga muri rusange. Harimo kandi n'inzego z'ubufatanye n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ayo mabuye y'agaciro ya Rubaya. Mu by'ukuri bivuze ngo M23 iri guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nicyo bisobanuye ahangaha. Hagamijwe no kurwanya imitwe yitwaje intwaro igenzura ako gace. Niyo mpamvu Tshisekedi yahaye amabuye y'agaciro aba bantu bitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bazabirukane muri ibi bice bagenzura muri rusange. Niyo mpamvu rero M yemeje kugenzura cyane aya mabuye igahangana n'imbaraga zayo zose nta n'umwe usigaye. Mu bice bitandukanye ahitwa Kinigi havugwa yuko habaye isibaniro ry'imirwano ikomeye cyane bya gisirikare n'ibitero bikomeye cyane ku rugamba rya gisirikare bigamije cyane kugerageza kwagura Rubaya ndetse no kuba buri wese yageza kuyirwanira akayifata. Aho rero hari ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo zitwa FARDC zifatanya n'abarwanyi bakomeye harimo nka Wazalendo, FARDC, FDLR ndetse n'abandi bafatanyabikorwa harimo nk'abarundi. Bivuga yuko bagejejwe ahashoboka hose. Ikindi bagerageje gushyiraho ibirindiro byabo byo kugaba ibitero ahantu hatandukanye kugira ngo birukane ihuriro rya AFC M23. Raporo zitandukanye zigaragaza yuko imirwano iheruka bivuga yuko iyo mirwano yibasiye ibirindiro bikomeye cyane by'imitwe yitwaje intwaro harimo na M23 iharwanira. Ariko kandi ibikorwa bitandukanye byabaye muri iyi minsi byagize ingaruka zikomeye cyane ku baturage b'abasivile muri ibice bitandukanye bya za Rubaya no muri Kivu muri rusange. Harimo kandi harimo kandi isenywa ry'amazu ndetse n'itakaza ry'ubuce bumwe na bumwe cyangwa uduce tumwe na tumwe, ndetse abantu benshi bakahaburira ubuzima muri ibi bice no muri teritwari zimwe na zimwe bazivuyemo. Abaturage benshi bagiye gushaka hari ubuzima buzira umuze bahunze bino bice. Ibiro bikomeje gutera impungenge zikomeye cyane ku mutekano mpuzamahanga muri Kivu y'Amajyaruguru, aho imirwano ihora isubira hagati ndetse impande zombi zitandukanye zikomeza gusuzanya bya buri munsi muri Kivu y'Epfo na Ruguru no muri Zamasi, Iminembwe n'ahandi hagaragara yuko hari imirwano ya buri munsi idasiba ku miryango. Mu ijambo rye yavugiye ahangaha hitwa Ikinigi, Guverineri Bahati Nestor Musanga uyu nguyu we yahurije abaturage ahantu hamwe arabaganiriza. Ikindi anihanganisha abasivile baguye muri iyi ntambara, ashaka kugaragaza ibitero kuri Rubaya, yavuga ko bakwiye kuba batuze kuko iri huriro ribarinze ko nta kibazo bazagira. Avuga yuko kandi ubuyobozi bufite ubushobozi bwo kurinda ako gace bwa M23 yuko buzacunga umutekano wabo kuko nta muturage n'umwe uzigera ayira ikibazo kubera ubuyobozi buturutse i Kinshasa. Amagambo yagize ati imbaraga zirahari, nta waturwanya. Arakomeza ngo nta watuvana ahangaha, nta wadukura ahangaha. Ikindi tuzabacungira umutekano, tuzagerageza uko dushoboye kose tubarwanire ku manywa ndetse na nijoro.
ni amagambo ye avuga ko bazarwana ku baturage bo muri Kivu ayoboye ya ruguru. Yakomeje avuga yuko kandi mu byumweru bishize hari ibitero bivuga yuko byagabwe n'imitwe irimo interahamwe za FDLR, harimo kandi muri FARDC mu duce twa Barikare, aho bikaba binashoboka yuko hari mu bice bya Rubaya hari kugabwa kugira ngo amabuye y'agaciro akomeze kuba yagenzurwa neza na leta ya Kinshasa, ariko mu buryo ngo butaboroheye. Avuga yuko batageze ku ntego zabo nk'uko Bahati abivuga. Guverineri Bahati kandi yanavuze yuko mu magambo akomeye cyane asaba abagerageza kugaba ibitero i Rubaya cyangwa se muri Rubaya yuko bikwiye kurekera. Avuga yuko bikwiye kugana kwerezo, ikindi yuko bikwiye kuba byasubikwa kuko ngo ntabwo ari bya burundu, ngo ntabwo bizahoraho, ngo bizarangira. Avuga ko kugaba ibitero ngo ni inzozi zitazigera zirotorwa n'umunsi umwe, ngo zidashobora kuba zaba impamo. Kugaba ibyo bitero kuri Rubaya bagamije kuba bafata icyo gice ngo ni inzozi leta ya Congo itazigera igeraho bya buri munsi. Ku rundi ruhande ariko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 rikomeje kuvuga yuko rigenzura ako gace ka Rubaya kuva mu kwezi kwa 2024. Harivuga yuko ryahuriye naho n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo, Abarundi ndetse n'imitwe ya Wazalendo, ndetse yari iri kwarwanira aho yafatanyaga n'abandi batandukanye mu birindiro bitandukanye birangwa muri ibi bice. M23 yo ivuga yuko ibikorwa byayo bigamije kurinda abaturage batandukanye muri ibi bice, kandi yuko abaturage bakomeje kurwana bya buri munsi. Ikindi ngo no guhangana n'imitwe ivuga yuko ikora ibikorwa bibi cyane byo guhangana n'abaturage no kwica bya buri munsi, ndetse ibihoro bivuga yuko rikomeje kurinda umutekano w'abaturage nta yindi ntego ngo bagamije usibye ngiyo kurinda umutekano w'abaturage. Ahanini kandi agira ingaruka kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Imirwano iri aho ngaho mu bice bitandukanye, ngo niyo mpamvu ihuriro ryakomeje kurwana ku baturage. Avuga ko mu by'ukuri badateza kugenda, bazakomeza kubarwanaho bya buri munsi. N'amagambo bigaragara n'abaturage bari ahangaha muri aka gace. Repubulika Demokarasi ya Congo kandi yaburijemo ibindi bitero byakomeje kuvuga ahangaha by'amakimbirane y'imitwe yitwaje intwaro nyinshi cyane yakomeje kurwana muri bino bice, aho yahanganaga n'abarimo FARDC, AFC M23 ndetse FDLR, Wazalendo n'abandi bafatanyabikorwa harimo n'Abarundi. Bakomeje guhindura isura y'imirwano ndetse n'umutekano wakomeje kwangirika muri aka karere no muri bino bice byo muri Kivu hafi ya Rubaya turi kuvuga iyi nkuru yacu muri aka kanya. Mu by'ukuri rero yavuze yuko ikindi kuba cyakwiterwa ngo nuko bishobora kuba byakwisanga cyo gice gihawe ubwisanzure cyangwa se ubusugire bwacyo. Nubwo kandi hakomeje kuba ingamba zikomeye cyane ndetse intambara ikomeza kwaguka mu bice bitandukanye, yagerageje kugenzura utwo duce M23. Ikindi utwo duce dukungahaye ku mutungo kamere mo n'amabuye y'agaciro nka tatare n'andi atandukanye. Abaturage bakomeje gusaba amahoro ndetse arambye ndetse no guhagarika burundu iyi mirwano kugira ngo intambara ihagarare muri rusange. Ikindi abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko ibi bidakwiriye muri rusange. Ikindi bagaragaza yuko ingaruka z'intambara ziri kugira ingaruka ku basivile n'abandi batandukanye muri rusange, kandi ko izo ngaruka zidakwiriye muri rusange. Niyo mpamvu bivuze ko intambara ngo yarangira. Gusa batavuga ko n'abandi basenguzi bavuga yuko ikigamijwe ngo nuko kera cyangwa se vuba bizisanga iyi leta yatangiye guhabwa ubusugire cyangwa se uburenganzira n'ubuzima gatozi, ikaba yakwigenga, Kongo igacikamo kabiri nk'uko abasesenguzi babigarutseho bashingiye mu minsi ishize. Hari diro yakozwe ya LC M23 ndetse na Tshisekedi igamije kugurisha amabuye y'agaciro. Mu by'ukuri Tshisekedi akaba ari we iyo diro ya Tshisekedi na Trump ikavamo ngo akajyamo diro ya Trump ndetse na diro ya M23, ndetse cya kibuga kino cyaguma kigafungurwa, amabuye y'agaciro y'Rubaya akazajya afungurwa akanyura hariya muri Rubaya ndetse akagera muri Goma, akurikiraho kino akajya muri Amerika. Iyo diro ikaba iri hagati ya M23 ndetse iyo diro ikaba iri hagati ya Amerika nabo ubwabo. Ikindi nuko byagaragaye mu minsi ishize ubwo umuyobozi w'iri huriro Colonel Nanga yavugaga yuko amabuye y'agaciro ngo ari ayabo. Yavuze ko Colonel Nanga ngo wifuza kuba yasaka amabuye yanyura kuri ihuriro rya FC M23 kugira ngo ace kuri leta ya Kinshasa. Bivuga yuko rero mu gihe runaka
Amerika ngo ishaka kuzatanga go ahead cyangwa se igatanga uburenganzira kugira ngo mu by'ukuri iyi Kongo icikemo ibice ndetse igihugu kikemerwa muri Loni, kubera ko niba igihugu cyangwa se leta gishaka kujya muri deal, gishaka kugikorana ubucuruzi n'umutwe w'inyeshyamba cyangwa se utavuga n'ubutegetsi bw'ikindi gihugu, bigaragara ko amahirwe menshi cyo igihugu cyazahabwa uburenganzira gatozi kikigenga kigacikamo ibice Kivu y'epfo n'iya ruguru nk'uko bateye garutseho, ikazagira ubuzima gatozi, ikaba igihugu cyemewe n'amategeko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kikagira perezida wacyo demokarasi mu buryo bwacyo, kuko kino gihugu gifite kandi gace gafite igisirikare cyaho, gafite ubuyobozi bwaho. Ikindi nuko muri minsi ishize hagaragaye ko kaminuza ya Goma nkuru yabo bahinduye abayobozi bayo, babashyize abayobozi bayo bishyiriyeho abayo. Iri tangazo ry'umuyobozi wungirije muri AFC 23 mu bya politike mu by'ukuri yagaragaye, yasimye itangazo arekiza Colonel Nanga ngahereze umukono bashyira umuprofeseri mushyashya uyobora kaminuza shyashya ya Goma, itanga umubumenyi butandukanye harimo uburezi, politike n'ibindi, ndetse mu bice bitandukanye bagenzura bashyizeho politike yabo, igisirikare cyabo, umutekano wabo, mu bigaragaze ko mu gihe runaka tuzabona kino gihugu cyacitsemo ibice bibiri. Mwakoze cyane kwa nanjye nitwa Jabo Marashi, Imana ibarinde ku biganiro byacu nyirakuranga. Ufite igitekerezo ngari cyangwa ikibazo waskurikira muri comment, hanyuma mwese mbwira ngo muhaye muronke ibiganiro byacu birakomeza. Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.